twerekeza muri Arsenal mu gihugu cy'Ubwongereza. Samuel ngira ngo uyu munsi nibwo batanze bid mu kipe ya Newcastle ku muvandimwe twa Bruno Guimaraes, bid ya £55 z'amapounds. Ekipe ya Newcastle irababwira ati ntabwo bikunda. Mbere yo kujya nyirizira kuri Toa Bruno Guimaraes ni inderero naka gahenge Brazil uyibonana ni Bruno Guimaraes, niwe mukino udasimbuzwa. Usibye match ya mbere byatarutse aba babona ibintu byanze bari gushaka gutsinda n'iki bikarangira bamukuyemo. Match ebyiri zose zitambutse Casemiro arasimburwa ukiri naho ngaho ariko akaguma mu 2022 mu kipe y'u Brazil niyo maze gutanga assist nyinshi 11. Ntabwo mfite statistique sinaziteguye, ariko niwe mu nimero 6 muri Premier League imyaka 3 itambutse. Bruno Guimaraes usanga muri Cesare wakorewe amakosa menshi kandi akina 6. N'umukinnyi mwiza mbere na mbere mu kurinda umupira, n'umukinnyi mwiza mu kwambura imipira atabikoreyemo amakosa, n'umukinnyi mediane ya Arsenal. Yo nyibonamo abakinnyi benshi mu byukuri mbere kuri Zubimendi, Mikel Merino, Zubimendi, Declan Rice, Kai Havertz, Lewis Kelly nawe niho bamutwaye. Ninde Berecheze, Martin Odegaard, Ellis bagezeho ku 8 gutya aho ngaho, bagezeho ku 8 gutyo, ariko muzima n'umwe gusa. Aho ngaho uhereye sasa niba ifite umukinnyi umwe muzima Bruno Guimaraes ni cyaza kongeramo. Ese noneho mediane yivugurura buri mwaka, umwaka urekuye Thomas Partey uzanye Zubi uwoshize mu ndi, imedane araza kuyijera gute ko marashaka kuvanga abakinnyi benshi? Iyi kipe iri gukomera. Lega nkwe nk'urugero, yego uko uzamuka mu rwego runaka hari imyenda ugenda ureka utabipanze, urabitegekwa ukagize umanuka. Ndetse ubureka nkubaze bakugize umudepite izo t-shirt. Arsenal ntabwo yigeze isimbuza Thomas Partey. Maybe Mikel Arteta yatekereza ko yamusimbuje, ariko Premier League yatweretse ibindi. Nta yindi message yari akeneye gutanga. Arteta ntabwo byasabaga ngo afate za mikoro bibukiriza abantu ko ari bujye mu muganda ku munsi w'ejo, zazindi bashyiramo amabuye babanza kugira ngo twishwishwi ukagira ngo umenye ko byagenda. Muri karitsiye nga nyumva ari inama inteko y'abaturage urakoze cyane. Ntabwo byasabaga Arteta ngo afate uriya muzindaro abwire abakunzi ba Arsenal ko Zubimendi atari ku rwego. Niba ntakubonye kuri match ya Atletico de Madrid yo kwishyura, sinkubone kuri match ya Man City, sinkubone kuri finale ya Champions League, ari wowe mu mediateur ngo bivuga ngo baguze ngo w'igitangaza. Aho ngaho ni cya kiganza cyanditse ku rukuta kimwe cyo kwa Nuza cyo kwa Daniel. Bagushyize ku munzani basanga udashitse, siko bimeze. Haraza Zubimendi amanota yarayataye. Umukinnyi ukomeye agaragara kuri match zikomeye. Imbwira ibindi bintu ngo watsinze nde ngo warakinye ngo match zingahe. Zubimendi match zikomeye yareponze preza. Twibuke se match ya Manchester United yo mu rugo. Ntabwo navuga ngo kuri match zisoza umwaka kuvaho mu kwezi kwa izisoza umwaka zo gatatu gutyo, izisoza umwaka byo umwenda wari wamaze gutaburuka turi kureba mu nzira yari yavuyeho. Ariko reka dusubire kuri big games za Zubimendi irete preza no byaranze byaragara kuri match ya Manchester United yatsindishije ibitego 2. Twe turabyibuka match nyinshi twagenda tuzibukiranye. Hari ahantu niye match Neponel dusubiriyemo baramafuye babana beza bakiye ari ni wike hari mu kwa kane. Yego hari mu kwa kane twenda kujya mu cyunamo niba tutayikirimo icyo nzi cyo match ariko wa gatandatu. Yego kandi match yakiri kare nka saa 7. Baravuze ngo Mediane Arsenal yasubije inyuma, araya yatanze passe zijya imbere kuruta Zubimendi. Aho ngaho Zubimendi ntakubeshye niba utakina niyo twabara zira match za nyuma. Kimwe cya kabiri cya Champions League sinkubonye, finale ya Champions League sinkubonye, nzakubona ihande. Arsenal ishaka iki mwaka utaha? Shaka Champions League. Cyari kindi se. Zubimendi ku munzani Toa Bruno Guimaraes ni inderero naka gahenge Brazil uyibonana ni Bruno Guimaraes.
niwe mukino udasimbuzwa. Usibye match ya mbere byatarutse babona ibintu byanze bari gushaka gutsinda n'iki bikarangira bamukuyemo. Match ebyiri zose zitambutse Casemiro arasimburwa ukiri naho ngaho ariko akaguma mu 2022 mu kipe y'u Brazil niyo umaze gutanga assist nyinshi 11. Ntabwo mfite statistique sinaziteguye ariko niwe mu nimero 6 muri Premier League imyaka 3 itambutse. Bruno Guimaraes usanga muri Cesare wakorewe amakosa menshi kandi akina 6. N'umukinnyi mwiza mbere na mbere mu kurinda umupira, n'umukinnyi mwiza mu kwambura imipira atabikoreyemo amakosa, n'umukinnyi mwiza muri passing umaze kubivuga ko amaze gutanga assist nyinshi, n'umukinnyi mwiza mu gushota imipira igarutse. Ikindi yaba rido defensive. Kimwe kintu Thomas Partey yakoreraga Arsenal cyo kuguma inyuma akabwira Rice ngo genda ndahari. Utafite n'imbaraga ubona ko ari umusoha. No ukuta wa Berlin nguko ntago ari wayeri. Urwaye ariko nasanze abantu barazengurutse karindwi ari imbere ya defense. Afacing umukinnyi wari uzarebe Mediane bakinana. Joelinton bakubita abantu. Sandro Tonali n'umubora aryoherwa nano hose ari umupira bayigendeye. Ariko umutaramba bari aho ngaho hagati. Kimwe mu bintu yagarura Arsenal Thomas Partey umuzungu. Kuba yabasha guhagarara hariya akabwira Declan Rice ngo genda Odegaard nta kibazo mfite n'abandi bakiye mwisanzwe akaba ari na mwiza mu gupasa ya pasi impande iburyo n'ibumoso. Narabivuze hano Rodi ntiyabyumva Derare ni kwigenda kwa Thomas Partey biri mu bintu byagabanyirije ibitega Arsenal. Kubera iki? Thomas Partey yagumaga hagati umupira uje akawusubizayo akaba ari na mwiza mu kwakira umupira no kuwusohora kandi ku mpande zombi ntabwo yapasaga saka gusa ngo cyangwa pase Odegaard gusa yapasaga impande zose. Noneho ko yabwiye Declan Rice ngo genda bivuze ngo abakinnyi bari Arsenal bakora pressing babaye benshi n'umupira wamburira hafi bakajya imbere cyane. Ari Cesar Arsenal Odegaard afite ibitego 15 na assist nka 10 na zingahe hakurya Bukayo Saka nayo yari aho hafi n'abandi batarama bafite ibitego n'imibare myiza. Ariko iyi sezo ko Declan Rice yakoze contraire arabizi neza ko Zubi atihagije. Nibyo Declan Rice aragaruka kuza gusa nka akina muri deep aza kuzana umupira arakora ibirometero byinshi ava ku izamu rye ajya kurindi. Niyo mpamvu abataka ba Arsenal imipira myinshi bakira bari mijugujugije mu kirere ntabwo bari butsinda ibitego. Arsenal ikeneye mu mediateri umenyere Premier League w'umugabo A28 imyaka 28 ni mukuru kandi none byari bya Arsenal yabanje kumushaka itanga amafaranga make yisanga yigire muri Newcastle n'umukinnyi banzamo muri equipe nationale ya Brazil. Ni ikigaragaza ko ari umukinnyi ukomeye. Abakinnyi bakomeye kuri Newcastle kubagumana ni process yabo yo gutangira bagenda bazamuka mu byiciro gake gake badahita bashorera icyarimwe bizajya bikunda kubagora ko babagumana kuko abakinnyi beza babungira ahandi ma equipe afite abakinnyi beza kuko umukinnyi wese abakeneye umudari. Nuko bimeze mu by'ukuri gusa equipe yitwa Newcastle hari abakinnyi benshi agigura ku ngoma ya y'umuvandimwe yitwa Eddie Howe barimo Bruno Guimaraes, Alexander Isaac, Sandro Tonali, Anthony Gordon, Harvey Barnes, Tino Livramento, akaza umuvandimwe Steven Botman, Lewis Hall, Jacob Ramsey, Nick Vortmed, Anthony Elanga. Nabo ngabo mu by'ukuri bagiye bagurwa mu kipe ya Newcastle ku ngoma y'umuvandimwe witwa Eddie Howe. Ngira ngo nabikomoje gatusamira ko bid $55 z'amapound equipe Newcastle yanze ibid ariko amakuru mfite nuko Arsenal iri gutegura indi bid nshya ivuguruye kohereza mu kipe ya nubwo afite 28 ariko Arsenal yaritanze make. Twigeze kuganira kuri Real Madrid equipe yitwa Newcastle biragaragara ko muri iyi minsi iri ku isoko ribyibushye yaba ryo kwinjiza abakinnyi no gusohora abakinnyi. Ndavuga abavuga muri kano kanya, ndavuga umuvandimwe Bruno Guimaraes muri Arsenal, Sandro Tonali mu kipe ya Spurs. Mu myaka ishize cyangwa se n'ejo bundi ntabwo ari kure cyane bagurishije Isaac mu kipe ya Liverpool banagurisha Anthony Gordon muri FC Barcelona. Isoko ryo kwinjiza abakinnyi muri Newcastle Bayern Wisa n'uyu mudage ninde muremure cyane Nick Vortmed ku mafaranga meza kandi abyibushye mu by'ukuri n'isoko ryo gusohora abakinnyi ku mafaranga meza. Iyi business ya Newcastle bari kwidiringa gute muri kano kanya? Newcastle ifite amafaranga twese turabizi kuko ifitwe n'abantu bafite amafaranga menshi bano barabu
ariko ntabwo bashatse guhita baza ngo barandurane n'imizi umuco wa Newcastle. Kwari ukuntu ama ekipe yagiye agurwa ari amakipe matoya cyane, urugero ni Man City mbere yuko igurwa n'aba Barabu ntabwo yari ekipe ikomeye, ntabwo yari ekipe yari kuri level yo kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Nibuka neza muri ino myaka ya za 2000 yamanutse mu cyiciro cya kabiri, ahangaha twese tureba Premier League, ariko bano baherwe bayizamo bayihindura ubuzima completely. Ubaze kuva ku ikipe ishobora kuba yamanuka mu cyiciro cya kabiri ukisanga